miliyari 13 z'amadolari y'Amerika. Tekereza gato kuri umubare akanya gato. Uyu niwo mubare w'amafaranga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze gushora mu ntambara yo mu burasirazuba bwayo kuva yakwaduka bundi bushya. Niwe mubare gutangaje, reka ngo ishusho y'uko ngana. Aya mafaranga Kongo yashoye mu ntambara akubye inshuro 68 ingengo y'imari yose u Rwanda ruteganya gukoresha mu bya gisirikare mu mwaka 2025, ingana na miliyoni 191 z'amadolari. Ikindi kandi aya mafaranga akubye inshuro zisaga 13 amafaranga yose u Rwanda rwakoresheje mu gisirikare mu myaka 5 ishize yose yikurikiranye. Ese byashoboka bite ko igihugu gishora akayabo kangana gutya ariko kugezana n'ubu kikaba kinarirwa kwigarurira uduce twafashwe n'umutwe wa M23? Ese M23 yo yaba ikoresha ingengo y'imari ingana ite kugira ngo ibashe guhangana n'izi miliyari zose? Oya rwose nta buryo na bumwe M23 yabikoresha amafaranga yenda gukabaka uyu mubare. None se ukuri kuyishe nyuma y'iyi ntambara n'ukuhe? Ese koko Washington ishaka amahoro cyangwa hari ibindi byinshi nyuma y'imishyikirano ikomeza kuburizwamo? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ikibazo, ubucuruzi bw'intambara muri Kongo, ibyifuzo bya M23, uburakari bw'u Rwanda ndetse n'inyungu zishe inyuma za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika. Amakuru aherutse gushyirwa ahagaragara na Jean-Claude Chilumbayi, umwe mu bayobozi bakuru muri Kongo, yerekana ishusho iteye ubwoba. Miliyari 13 z'amadolari zagiye mu ntambara. Reka tubivuge mu buryo bweruye tutarya iminwa. Niba aya mafaranga yaragiye koko, bivuze ko hari abantu barimo gukorera akayabo, bari kubaka ubukire buhambaye binyuze muri iyi ntambara. Ibisobanura impamvu ifatika yatumye kugeza uyu munsi, nubwo Kinshasa yaguze intwaro zikomeye, igahakaza abacanshuro, igakoresha imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR nabo bita Wazalendo, ndetse igahamagara ingabo z'amahanga nka SADC n'iz'u Burundi. Kugeza ubu ku rubuga rw'imirwano nta musaruro ufatika uragaragara, ahubwo umutwe wa M23 ukomeza kwigarurira ibice bishya. Ikibazo nyamukuru nk'uko abasesenguzi benshi babivuga, nuko leta ya Kongo ikeneye abantu bakomeye, abantu bafite ubushake bwa politiki, no kuvuga abantu bari serious kugira ngo bayobore uru rugamba n'igihugu muri rusange. Niba intambara yarahindutse business cyangwa isoko ryunguka ku basirikare bakuru Kinshasa n'abanyapolitike, kuki bakwifuza kirangira? Niyo mpamvu amasezerano yose y'amahoro asa nakubitwa n'inkuba, kuko hari ababagiye guhagarikirwa isoko ryabo. Ku rundi ruhande twibaze kuki ibiganiro by'amahoro bidindira. Impamvu nimwe nuko iby'umutwe wa M23 usabisa ntibidashoboka ko leta ya Kinshasa yabyemera bitayigizeho ingaruka zikomeye za politiki. Turabizi neza icyo M23 isaba nyuma yo kwigarurira uduce twinshi tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe wakunze kugaragaza ko ushaka impinduka mu itegeko nshinga rya Kongo kugira ngo igihugu gihinduke leta igendera kuri federalisme, no kuvuga leta zihuje amategeko ariko zikigenga mu miyoborere yazo y'imbere. Ibi byaha M23 n'abaturage ivuga ko irengera ubushobozi bwo kugenzura byimazeyo intara ebyiri z'uburasirazuba. Ku banyekongo benshi ibi ni ugushaka guca igihugumo ibice, ibyo bita balkanisation. Hiyongereyeho na za raporo zitandukanye zagiye zishinja impande zombi, yaba imitwe ishyigikiwe na leta ndetse n'umutwe wa M23, ibyaha byibasira inyokomuntu, aho bamwe bavuga ko hari ukwibasira amoko runaka mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe. Aha rero niho havuka ikibazo gikomeye ku baturage ba Kongo. Abenshi bibaza bati, turaganira dute n'abantu bafite ibyifuzo nk'ibi? Kuri bo imishyikirano irasa n'iyapfuye, nubwo abantu badakunda intambara. Mu maso y'abanyekongo bamwe na bamwe intambara niyo nzira yonyine isigaye. Bavuga ko niba amahanga atabafasha, iyi ntambara ikwiye guhinduka y'akarere kose. Ku banyekongo bamwe bavuga ari kijyana, bumva ko hageze ko bahangana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame byeruye, kuko ari we bashinja gushyigikira M23. Bati, niba tugomba kurohama twese reka turohamane icyarimwe. Ubu ni uburakari bushingiye ku gukomeza kubona igihugu cyabo gisa n'ikiri kumanuka mu manga.
ariko si u Rwanda rubivugaho iki? Leta y'u Rwanda ntabwo yicaye ngo iceceke kuri ibi biri kuba. Mu minsi ishize mu kiganiro cyihariye tete a tete, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiranye n'umunyamakuru Mark Perelman wa televiziyo ya France 24 yashyize ukuri kugaragara ku meza. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rubabajwe kandi rwatengushywe bikomeye n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza ukubogama gukabije mu gukemura amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo. U Rwanda rushinja Washington gukora ibintu byo kurengera Kinshasa. Ni gute Amerika ifatira ibihano, no kuvuga sanction Kigali yonyine, nyamara ikarebera Kinshasa igihe cyose yirengagije amasezerano yashyizweho umukono. Dufashe urugero rw'amasezerano ya Washington ya 2025 hagati y'ibihugu byombi. Leta ya Kinshasa yananiwe kubahiriza ibiyakubiyemo, ariko aho kugira ngo Amerika ibaze Kinshasa impamvu yica amasezerano, ikomeza gushyira igitutu n'ibihano ku Rwanda. Kuri Kigali ibi bigaragaza ko Amerika itakiri umuhuza wizewe, ahubwo yabaye umuvugizi w'uruhande rumwe. Reka turebe ibintu mu ishusho ngari. U Rwanda rwinjiye mu rutonde rw'ibindi bihugu n'amatsinda akomeye muri Afurika amaze gutahura umukino wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ukurikirana amakuru ya Afurika uzabona ko mu ntambara yo muri Sudan ingabo za leta SAF zashinje Washington kubogama no gushyigikira uruhande ruhanganye nazo. Mu ntambara yo mu ntara ya Tigre muri Ethiopia, abanyatigre nabo bavuze ibyo, bashinjije Amerika kwitwaza inzira y'amahoro ikabogama. U Rwanda narwo ubu ruravuga ko Amerika ibogamiye kuri Kongo. Ese iyi ni coincidence cyangwa ni ukuba ibintu byarahuriranye, cyangwa nuko ibintu byikora? Oya rwose, isesengura ryimbitse ryerekana ko muri ibi bibazo byose Kongo, Sudani, Ethiopia, inyungu za Washington ntabwo ari ugushaka amahoro. Oya, inyungu za Amerika ni ibindi bintu bitatu bikomeye. Icya mbere, umutekano w'inyanja itukura, aho bashaka kugenzura amayira y'ubucuruzi bw'isi. Icya kabiri, ihangana rya geopolitique, bapiganwa n'Ubushinwa n'Uburusiya bashaka kwigarurira Afurika. Icya gatatu, ni amabuye y'agaciro ayo twita critical minerals nka cobalt, coltan n'andi mabuye akenewe mu gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi n'ikoranabuhanga rigezweho. Ibi byose bikaba byiganje muri Kongo. Ibi bivuze ko inzira y'amahoro izanywe na Washington akenshi iba ari igifuniko, iba ari ikinamico yo guhisha inyungu bwite za Amerika zitagiraho zihuriye n'amahoro arambye ku baturage ba Afurika. Iyo bashyize igitutu ku Rwanda ni ukugira ngo berekane ko hari icyo bari gukora, mu gihe mu by'ukuri inyungu zabo ziri mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro asigaye mu maboko ya leta ya Kinshasa. Mu gusoza, turabona ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo irenze kure kuba ikibazo cy'inyeshyamba z'imbere mu gihugu. Ni business ya miliyari 13 y'abanyapolitike ba Kinshasa. Ni ikibazo cy'imiyoborere ivugirwamo gushaka kwigenga kw'intara n'ihangana rya diplomasi hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi hejuru y'ibyo byose ni ikibuga cy'imirwano y'ibihugu by'ibihangange bishaka gusahura umutungo kamere wa Afurika. Igihe cyose abanyekongo batazashyiraho abayobozi bashyira mu gaciro, ni ukuvuga abayobozi bari serious, igihe cyose M23 izaba ifite ibyifuzo bidashoboka kuri Kinshasa, ndetse n'igihe cyose amahanga akomeye nka Amerika azakomeza gukora ubuhuza bushingiye ku nyungu zabo bwite no kubogama, amahoro mu karere k'ibiyaga bigari azakomeza kuba inzozi. Ese wowe urabibona ute? Ese wemeranya n'abavuga ko intambara yeruye y'akarere ariho umuti wasigaye, cyangwa wumva ko u Rwanda rufite ishingiro ryo kwanga ubuhuza bwa Amerika? Dusangiza ibitekerezo byawe ahabugenewe muri comment section, kandi ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubona isesengura ryimbitse nk'iri. Murakoze.